Exodus kendong kebakar kedekot kebakat lai. Ikentin ki ong kumni. Minba ula lekpan ha kesngi kebakar. Akmi arnut kiba na ki Hebrew kila Yesho. Hi ula ong hauta bala lek bamdei na kabalei bamisho ilau para. Ini kedekot kebakat lai. Tam chinbutu ingi sepang jong kejingja kabaja kam jelang. Nrei dei kejingja kabai marbut sngi marbut sngi niong. Ini nakar kom long jong kejingnya tu kedekot kebakat ar kedekot kebakat lai. Kadai kata kebangi ong ha kentin kesi ka rukom bu ka khana ka bolong marshat marshat bemut bet ha pareng kejingnya long paralel. Aga dekot kebakat lai la yetu hang ni ba ki dei ki Hebrew ki ba Yesho. Aka bakat ar di Egypt atau Hebrew hang ni dei ki Hebrew. Di kmi bahai ker komle ka jong Moses. Aka dekot ka bakat ar Moses uklem yakren i EU Egypt. Hendrei ula penyap ya tu nong Egypt. Hang ni Moses ulet yakaban yakren ban penyasuk yakan ka jing Yesho. Beli ya utau balik ben yu pada Hebrew nakabale ba misyo yalau para kijiya kher kor komlong ke jong Moses ke bagi itang hap hakini ki arki gid khot kalong men sim ban i ya kajat ke kenja ka jur hapu kat hadu ba habu yu i biki syo para maki let ya kaban penyusup an ai ke jing so thu biki long ka wei kajat ben riu ingin saya pej kalong ayu hang ni namar ka khot ka bakat arte bangina ikren mene ba ula penyap itu nong Egypt wat hapdeng jong kajing tunru kajing etip lem ka bahang ni pak dia ka sulong tang bangyok puli ya kani ka kentien jing slok ka ba mo u keren hapdeng jong kini ki arngut ki Hebrew ki ba Yesho to ada fidan ni ban ong ha to dekot ka bakat lai Moses imat hakani ka benta usngo wila di kat uway naki bahalor hapring kita ke besyo ke bedon ta jaka lawan ong namar ba wan mi na yeng sim usngo bodon ke iktiar bola ban pende ya ka e ko ki shrut paramaki tak ada gejeng i jema di syusyu ila ben berap hang ni namar beki dei ki para Hebrew pun keren bet da ka ketin Hebrew yaki but yakini ki Hebrew hi ki ba Yesho ki i be hukum Egypt ubanang yak ban keren yak ketin Hebrew but kata kanum pelengo yaki na bakin tip baik ba uni udai ubala penhe pensan ha kalong yeng long sem jong ke Hebrew kablari kabla sumar ya di hapdeng jong kini ki Hebrew ki besho yu i be hukum Egypt kim yu i hukum parajat para kenjajok ki ngin jam shon khot ka bakhat saw ka khot ka bakhat saw ka don ye kitu ki kentin uti ula ong bela pelos im bat ndong bishar yame halor jungi memut mame ban penyap yanga kumba mel penyap yaw tau Egypt hi Moses ula syapting bat ula ongru shisha yakani laban kadkhot ka bakat saw kami nak kasdang shwa nak jing pai ktin jong uni ubale bamdei yubai pat para Hebrew lagi kmi bha kiti kintin bala pelong skim bat dong bishar yame halor jongi ikentin kidai kiba bat kiba thar namar ba uni u Hebrew u kedau ba yu Moses ba umlong ndai tang uwei wami nakayeng jong usim haru umdai unong sensyar umdai hiru unong bishar tang ba uwan le mele sini ni ka jingkeli
kami namar kajing bitar kajang uni boleh ben yewe pada para Hebrew. Anda ki kentin ki ba Ukraine kilong ki ba dung bat ki bangam. Mano ba pelong si meme ban bishar gi ki Hebrew. Ani mano betung nang bishar me ban bishar gi ki Hebrew. Kamut bay bat ong bay dakitin pareng mind your own business. Namar ki syok para Hebrew. Kaba buat hari jam tu kan kaba penkendit ya u Moses. Ong tu way u Hebrew. Memut mame ban penyap yang ba mala penyap ya tau nong Egypt. Ki kentin ki EF da umarau uyo ya ka ke ulale ba u download ban penmi kentin. Mame ban penyap yang ba mala penyap ya tau Egypt. Kentin ki namar ba ubu baik jeladi kom uta uban sesyak penyap ada Moses uliak kembali ya ke bala jia syak kamat. Tendri hang ni hato kan mut mo ba uni uba keren kum ni dah ka kedau sipang ke ba Moses uliak hato undai utu Hebrew uba syak haunong Egypt ni kan mut ba ke belajia menhenin kasgi kana nautu bahasa syok ha undang Egypt kana pur keleng ha ka jeli jong isen rang Hebrew nganget kende dia kata amne baka kana ka ba utu bahasa syok undang Egypt bio berusaki ayu Moses ule badu kana badu pur ha pedeng jong kidiki merau Hebrew bani tu kita kana ndai ka ba jiah ni kita ka kana kam shimla la ya ka ban syong jarjar mereka klei syabar bimba kasintur jong uliu Hebrew. Kaba but hadinya ketu ku balong katai hak dekat ke bakat ar ku pidang benrap kentin ku tu hak dekat ke bakat ar. Baka jinga tip lem ke jong u. Wat ha bakatun ru ndrei pendep ya katu ban penyap tu u nong Egypt. Andre hang ni ka jinga tip lem kawan penra biang am. Nak ka ong kini ki kentin u Moses ula syap tieng. Wat ula ong ru shisha ya kan ni labana. Kani ka jinga tip lem kani ka terayu. Maka ke bau lale buat haba shim yu badan manu manu hangta penban ya ke jingle ke jengku labana patba to nak kini kilai lagi dekat kat ar kat lai kat sau nila bat ong dak ketin ke basai maka jing pinyak beriu hi tamdai ke lenti ke babek ha kan do ka jing dai para benriu nambakan no ai syong thai yau tau balik kat ya kata ti Moses udah ubai bahaban mat ya kali baka jing shet ti kawan hau na ba ya ka kulule shimla ya ka ban buri to da fidan ban da palo jama to Kini rekat bakat sao kaya tu yang ini. Baki ni ki Hebrew, kini ki Israel. Kim pat diang yang Moses kumaway na kinong hikay, kumaway na kinong yaslok, kumaway na kinong penyusup, kumaway na kinong yalam jongki. Bat kabaar pat nakadirkot iyo iru. Baka kabalaja syakmat. Kalong ka babetong mantai ka jabing jong ka jingmot jong da ka jing tiang. Bat kung pilaong ka bolale kala da bena pat ba han. Apa dang ki khoni bro? to ginjam no ya to ka dekat ke bakat san ki kentin ki badan ha dekat ke bakat san ki ong ti min ba upharo ula yo sngau ya kan di ula thau ban pinyap no yo Moses Henry Moses ula phet yap no nakbat upharo bat ula syong saru ha rimidian bat ula syong lenge harut kapukri. Tapi ni dekat ke wakatan ke art li sebentar. Ke ke bau Moses ula le ke bulu ya snow dal ki jong kiskor bai ka khana ke bau penyap udong Egypt la de benah pedeng jongki merau.
Katu kekana kebelah bedah pedeng jukim rau, kam shim sakut tang hikim rau, Andrei kapuru syaduk syaka yings im. Bat gitu ki kentin ki bana sedang jok dekat ke bakat san. Hamen ba uparo ula yo sngo ya kani. Ula thau ban penyap no yu Moses. To hang ni ke pen mau biang yengi ya ke hukum ke jong uparo. Penyap lut yaki sentang Hebrew ki berang syukha da ke babret iki syaka wa nai. Moses ula im namar ke khun ke jong uparo. Abula poi ring sim lari la penhe yu hadu enda ula rangba. Tementa uta ubla yo ika jing im upenyap ya unong Egypt. Di kamlong ke bukla ba na ying sim la da den shop dan in kim no ika jing im jong ki praja ki perkenja jong uparu ru un penihar kaput da ka juhi. Nila bat ong bet kanong kela kami ha ka perkat ke jong uparu. Kebenta ke bahadin jok ni dekat ke bakat san ko ong. Bahawa Moses ulas ngutku ia kata baka jeng im jeng u kala syong seir minta u sedang pat ban pet no nakmat jong paru ban pelai im yeledi. Gani ke jing pet yap ke jong u Moses nakmat jong paru kalong hadin ba ulai yo ia ke jing hikai kum baka de ban long yiki kun seir haki ying jong u paru. Pat kata ke jing pet yap u pet nakari Egypt Sya kani kari Midian. Padahal bu poi syata nyu i baka jing thai ka kemi u kat hadu pat ong ba ula syong thai dan ni syong lengai harut jongka ukri. Kaban yarap ingi hang ni kalong ka jing phet yap ka bamarwei namar ba ting ya ka jing yap menta pada poi ha kari Midian ha ka jing long ka sangsat ka ba ka ri Midian ka don ban terwai u ka ditang ka nak tu ka pukri ya. Ki kini kilong ki ar ki bangin nempat dei i tan ya kadur ke basai kumno kanya yo Moses ni inde ki jingja ki don ki jong ki bentai ke ban kin ai ke kana ke jong ki to hadu om tu syah tu dekat ke makan san tapi dan i ban ong yang tu Kani dekat bakat san em ko pi ong dan arwenta. Kabenta ka baning kong golong umite kadang kutu ki ong ba kuma fibet kum ta pi ot. Robet da ka robet da ka wait te umat ya ka wait ka e mo golong golong umite ka ni ka jing penyap ko jong u. Menta ka phai ka lai u ya ka jing mo jong u ba pharu be ka lai u ban penyap ka lai u menta. Te banyak khuni kata udan tang wei kala. Ka kala di u bon laj da ka ni kalau tang bon pet yap nai. Ta upet ya pot pet sei upet shabar na kari Egypt kamu poi shari medium kamu poi bet shabar shaka wei bat kari ta kari iling ba kani ka